Bukirira ici horetwo cabi ni gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika uria ugiritanĩtie atongoria kuma kaunti cia Baringo, Kericho, Bomet, Ndumwe na Naikuru na uteti wa kugayukania muingi na mithingi ya kinduriri. Huyu mtu wa Kericho awache ukabila. Wamekuja hapa Nakuru, wametoka Kericho, wametoka Baringo na wametoka Bomet kukuja kuleta incitement ya ukabila. Miario yake ikayukite kurumirira mucemanio wa kiumia githiru uria wacokaniriirie muingi kuma ruriri rumwe na kuhingiriria maabitha wathani wa matura nja wa mucemanio ucio ndeto iria riu yoereirwo ni atongoria a ikiro ngurani guku Naikuru. Hauwezi kuja hapa unaita watu wa kabila moja, mnaenda mnafanya mkutano na hiyo lugha moja, na sisi tukikomea wa Munyoro hata wewe uko the same na wa Munyoro. No muonete amadite Kericho kurumana. No muonete amadite Nandi kurumana. No muonete amadite Bomet kurumana. Ni muona? Ona ni ndi muona ngezi kurumana ku. Maroka kurumana guku gwitu niki. Kituko twagera keria. Atongoria ya umuthi makiga keheri ciama na mirugomo ya uteti makienda kamiti ya ithurano na mihaka guikara iri cemba iguru wa njama ya guthamia aiki a kura. Reka chenyo ti athondeka timu yake kuma na ndakahithe auga timu yakwa nginya haha macoka na ithu tukuya timu itu na ithu tuguthondeka kuma haria nginya ki tuthie kiharo mubithano wa timu ici igere okoro cio niguo policy ya thirikari okoro kuu niguo guthie Singapore ndureke tuonanire njira tumenye Singapore iha gatagati-ini kau andu aria metagwo andu agikuyu gaka niko kahinda karia tukwenda tunyitane ta wagikwa na wa mukungugu. Atongoria oho makiaga mwihoko na honge imwe cia thirikari iria ire kuo iria ihetwo igirĩrĩki wa kugirĩrĩria ndũmĩrĩri cia gucogera muku na rumena bũrũri-inĩ. Hizi constitutional offices zinakaa kama puppet. They are controlled from a certain quarter. Ziko hapo in actual sense wao ni kama British bulldog ambaye haina meno. Tunaona viongozi wengine wakiongea wanashikwa, viongozi wengine wakiongea wanaharakishwa, wanapelekwa huko kwa DCI na mahakamani. Hata hawa wenye walikuwa kwa mkutano, wenye wanaleta ukabila na vurugu, washikwe na wapelekwe kotini. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.